Siphinde sikubingelele mlaleli nawe mbukeli wekhaya iTV2. Wena koqalayo nje ukuthi usondelane naleli khasi, ungacofoza inkinobho, usubscribe lapho bese uyalilandela leli khasi ukuze uzithole zingahluziwe zinjengoba zinjalo. Lapha ke uKing Pholoba ke lo ophambi kwakho okulethela ezimnandi indaba lezi ukuthi ke cha sesiphinde sahlangana lapha eKingspark Stadium. Lapho ukhuzane ephinde wahlela enye indumezulu yomcimbi ebizwa ngokuthi Gcwalisa spring event. So le event yakhe ke ikhona lapha ngaphandle enkundleni zokuzana zezemidlalo izogcwaliswa khona ke ukuthi wena usuke lapha ekhaya uthola uwhite wakho ube suya lapha la kuthengwa khona amathikiti uthenge lakhe ithikithi na online uyakwazi ukulithola ube usondela nalo uzogcwalisa nawe kule ndawo ube ingxenye yokugcwaliswa kwestadium. So ke into ekhona ke la bakhona abaculi bakho bathandayo ngoba silikhona igcokama lapha likhona uyalithola ingane zoma ojiva zimnike bakhona ngikubalela nje just few okwakho nje kuphela ukuthi usuke lapha ekhaya uthatha ithikithi lakho usondele khona ngoba umcimbi ngo12 uyaqala bengakuhle mawuqala uqale nawe ingxenye yawo sizoloke sikulethela zona ke nje njengoba zinjalo njengoba ngimile nje la uyabona ukuthi nabaxhasi bakhona ukhona no MTN lapha ozoxhasa lo mcimbi omkhulu kangaka nomuhle kangaka. So ke nawe musa ke ukusalela ngemuva woza ube ingxenye yobumnandi obuzoba khona uzobona amacikwe akithi edidiyelwe ndawonye ukhuzani lapha ya ngoba hayi impela wadidiyelile wona kuyosholo wena la uhleli khona imbile yaswela umsila ngokulalezela uKing Pholoba ke loyo ngisazobuya kuwena qimshelele. Thank you.